Nongeye kuramuka amahoro abakunzi bacu igihe gitondo gihire. Twishimiye kongera guhurira kuri channel yanyu Umurongo Nyarwanda TV kugira ngo tuganire. Mwaramutse amahoro. Natwe ni amahoro y'i Kigali turaho turagerageza kwiyubaka dukomeza kubaho mu buryo buboneye twubaka igihugu cyacu uko dushoboye. Turagira ngo tuganire ku bizindutse bivugwa mu Rwanda kuri uyu wa kane tariki 6 z'ukwa 2025. Ikintu tugiye kubanzirizaho ni impanuka yabereye i Muhanga. I Muhanga habereye impanuka yakozwe n'imbangukiragutabara ambulance. Murabizi ubundi ambulance zishinzwe kuvana umurwayi ahantu runaka, haba iwe cyangwa harwariye cyangwa se mu bitaro bimwe, yimurwa ajyanwa mu bindi byisumbuyeho kugira ngo avurwe. Ubwo rero kubera impamvu zitatangajwe, ariko ngiye nkeka ko zishobora kuba zatewe n'umunaniro n'umuvuduko, kuko ziba zirukanka kandi zitwawe n'abantu bakora igihe kirekire, birashoboka yuko umunaniro we watumye iri ambulance abantu bari bayitwaye bakora impanuka ikagwa yaguye ibaye nk'ihengamye gutya. Yari ivuye mu bitaro bya Nyabikenke, irimo abantu 5 ari nabo bakomeretse, ijyanye umurwayi CHUK. Yari mujyanye CHUK kujya kumusuzumisha, kumucisha mu cyuma cyo bita scanner ngo barebe uko ubuzima bwe bwifashe. Abakomeretse rero ni shoferi, umurwayi wari ugiye gusuzumwa, umurwaza wari ugiye kurwaza uwo murwayi, ndetse n'abaforomokazi 2 bari bwite kuri uwo murwayi. Uwo murwayi yarajyanywe i Kigali gucishwa mu cyuma nk'uko twabivuze, ariko bivugwa ko urumva umuyobozi w'ibitaro bya Kabgayi wabajijwe n'itangazamakuru yavuze ko abakomeretse batakomeretse cyane. Niko yavuze kandi ko bitari grave, ariko abaturage babonye biba bo babwiye itangazamakuru yuko abo bantu bakomeretse bahavanywe barimo bava amaraso menshi. Bivuze ngo wenda bashobora kuba babonye nk'umuntu wenda ugutwi gushobora gucika akava amaraso, umuturage yabireba akabona yuko bikomeye, cyangwa se akanavunika n'urutoki rugacika akava amaraso, hatabaho wenda kuyahagarika bishobora gukomera. Ariko ubundi urumva yuko ugutwi ntago ikibi burya ni ukubabarira imbere mu nyama zo mu nda. Ariko uko bimeze kose ikihabaye nuko habaye impanuka ikozwe noneho n'imbangukiragutabara, kandi ntabwo ari ikintu cyiza, ni ibyago, ni ukwihanganisha abo bantu nubwo nta wapfuye bwose. Icyo ni kimwe. Ikindi tuzindutse rero tubona nuko umutwe wa M23 washyizeho guverineri wayo, ntabwo mvuga guverineri wa M23 nk'aho ari intara, ahubwo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko washyizweho na M23 ubwayo. Ubundi wari usanzwe uriho ni umusirikare w'umujenerali major washyizweho n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ariko ubu ngubu M23 ishyiriyeho uwayo. Uwo rero yitwa Bahati Musanga Joseph, niwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'umutwe wa M23. Byumvikane ko M23 nyuma yo gufata hariya hantu irimo iragenda ihubakira ubuyobozi, irashyiraho nicyo umuntu yakwita leta yayo y'agateganyo, reka bari ko tubyita. Ndayita y'agateganyo kubera yuko ntago washyiraho leta utarashyiraho repubulika ngo ibizwi yemewe. Iyo biri aho ngaho bitarashingira ku butegetsi bwemewe na UN, umuntu ashatse yabyita iby'agateganyo, kuko nta buzima gatozi biba bifite byahawe na UN cyangwa se n'umuryango mpuzamahanga ngo ubemera. Mufite igihugu, mufite ibendera, mufite indirimbo yubahiriza icyo gihugu, mufite ubutaka buzwi bufite imipaka, ubusugire bw'igihugu, ingabo, polisi, itegeko nshinga n'ibindi. Iyo ibyo bidahari rero, ikiba gihari biba ari ibintu umuntu yakwita ko ari iby'agateganyo. Ariko nubwo byari iby'agateganyo bwose, M23 yabikoze. Uwo mugabo rero yungirijwe n'abantu 2. Umwe mu bamwungirije yitwa Manzi Ngarambe Willy. Abakunze gukurikirana ibya M23 cyane bazi yuko niwe ubundi ushinzwe diaspora ya M23. Ahantu M23 yerekanira yuko ari umutwe wa politike na gisirikare ukomeye, nuko wo uretse kuba ukorera muri DRC, ariko ufite n'iki na diaspora. Diaspora no kuvuga ngo ufite abantu bawushyigikiye no hanze ya DRC.
ku buryo aho bari bashobora guhuza imbaraga z'amafaranga z'ibitekerezo kugira ngo bawufashe gukomeza gukora ibyo wiyemeje, ibyo ugenderaho nk'umutwe wa politike na gisirikare. Manzi Willy rero niwe wari uyihagarariye, ubu ngubu yabaye visi guverineri wa Kivu ya ruguru, yungirijwe n'undi witwa Amani Bahati Shadrack. Iyo Amani Bahati Shadrack ntago yasanzwe azwi cyane nka Manzi Willy, ariko arungirije guverineri wungirije. Nkabibutsa yuko ubusanzwe ubuyobozi bwa DRC ntago ba guverineri b'intara bagiraga babungirije, ariko M23 yizanyemo iki ngiki cy'umuntu wungirije guverineri, bigasa hari no kuvuga ngo aramutse agize ikibazo undi yakomeza akamufasha agakomerezaho undi yaragereje. Nkeka yuko ariyo ntego, aricyo bagamije. Si ba guverineri gusa rero M23 yashyizeho, ahubwo yashyizeho n'uwo twagereranya na meya w'umujyi. Yashyizeho meya w'umujyi wa Goma ubu ifite uyiyobora washyizweho na M23, uwo akaba yitwa Katembo Ndalieni Julien. Ubyumvise ushobora kumva ko ari umuturage w'umukongomani muri ibyo bice, nyine amazina gakondo y'abaturage ba Kongo, nk'uko dusanzwe tuyazi muri rusange. Umva ngo nitwa Katembo, ushobora kumva ko byenda gusa na Katumbi, amazina nk'ayo ngayo uhita wumva yuko koko ari kavukire karande ka DRC. Uyu rero yungirijwe n'umugabo witwa Ngabo Desire. Uyu Ngabo Desire yahoze muri Wazalendo. Aka kantu ko kuba yarahoze muri Wazalendo nkikumva, nahise numva ko M23 ifite imikorere yo guhuza abantu baturutse imihanda yose, bapfa kuba bayiyumvamo, bumva ibitekerezo byayo n'ikigamije. Niba uyu nguyu yarahoze muri Wazalendo, kandi Wazalendo ikaba ari umwe mu mitwe ifatanya na FARDC na FDLR mu kurwanya M23, ariko ubu M23 ikaba yaramwakiriye kugira ngo abe umwe muri yo mu bayigize. Nuko yaje gusanga ko nawe afite imyumvire myiza yo kuba yakwifatanya na M23 kugira ngo bakore bagamije intego imwe yo kugira ngo DRC ibe igihugu abaturage bacyo bose biyumvamo, nk'uko n'ubundi aricyo M23 ivuga yuko irwanira. Mu bizindutse rero bivugwa ni ibingibi. Ubwo ikindi twabibutse, ntabwo buriya si byiza kuganira ku bintu gusa biriho ubu ngubu ariko udasubije amaso inyuma ngo urebe n'ibyari bimaze iminsi bihari. Murabizi yuko hari gahunda yuko M23 yari imaze iminsi isabwa gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo barebe niba indege zakongera zikahagwa izindi zikaguruka. Ntago icyo turamenya mu by'ukuri uko gihagaze. Ikindi ejo kiriwe gicicikana kivugwa ariko nacyo tutarahagararaho, nuko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo yari imaze igihe irigoma yaba yaratahanywe iwabo. Ntabwo tuzi ngo yaciye hehe. Ikibazo cyari gihari hagati aho ngo cyari kumenya niba iri bucishwe ku kibuga cy'indege cya Goma, niba bari bujye kuyicisha i Lubumbashi. Hari harimo n'igitekerezo cy'uko ishobora guca i Burundi, ariko ibyo ngibyo ntabwo turamenya mu by'ukuri uko byagenze aho baciye. Ariko ikivugwa nuko yaba yarasubiye iwabo Pretoria muri Afurika y'Epfo, ariko ni ibintu n'ibivugwa turi bukomeze gushakisha ukuri kwabyo. Icyo ngicyo kindi gikomeje twiteze umunsi w'ejo ni inama izahuza abakuru b'ibihugu bya East Africa n'ibya SADC, izaba ku wa gatandatu kugira ngo barebere hamwe uburyo ikibazo cya M23 cyabonerwa umuti urambye. Ni nacyo kintu mu by'ukuri kiraje ishinga aka karere na Afurika muri rusange. Nkanabamenyesha yuko ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaganiriye na bagenzi be babiri, umwe w'Uburusiya undi w'Ubuholandi, nabo ababwira uko ibintu byifashe muri kano karere, naho u Rwanda ruhagaze ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatekerereza amavu n'amavuko y'ikibazo, abatekerereza aho u Rwanda ruhagaze kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Birumvikana yuko nabo batabuze icyo bamubwira bumva cyakorwa kugira ngo ibintu bigende neza, kuko ikibazo kiri muri kano karere kimaze igihe kirekire
kandi gihangayikishije amahanga, buri wese arakireba akabona ko kitoroshye kandi akibaza aho kizarangirira. Mu by'ukuri rero ni ibyo twagira ngo tuganireho muri iki gitondo, tubabwira ibiramutse, tunabashimira yuko mukomeje kutuba hafi. Abatarakora subscription muyikore ku Murongo Nyarwanda TV, rwose tuzajya dukomeza tuganire uko bukeye, icyaramutse kigezweho tukiganireho. Turabashimiye, mugire igitondo cyiza, Imana ibarinde, murakoze, murakarama.